الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وبعد. فيش كبرت رزار صلاة خود سر حميا بن هرجين لبن دعاء يا رب العالمين خير وبركة بختنا في مالتها هميادا وطاعة وعبادة مهمية قبيل بكات وأفان طاعة وأفان عبادة همية رب العالمين كتا ميزان حسنات الديك وبابت مهميادا إن شاء الله آمين. فيش كبرت رزار ما فردي تراستي أفريكا أم بابتك بها بحث بكين أوجي أفيا سر هندك الريكا كأم ديتشا بردام بين سرطاعتي بشتي هيفا رمضان بيروس وكي أم ظانين هيفا رمضان يعني أبخو مروفيت بتامز جفته رمضان مروفيت بتامز جفته نفجت مروفيت تاكيرن قرآن مروفيت تخاندن روجيه مروفيت تاكيرتن ذكري وطاعتي مردينية واتشتخرة دف مروفيت بيدات كات سبحان الله إقبالك مازن هيفا رمضان دا تشيد بيتن بمزجفتي وبطاعتي وبعبادتي وبرف رب العالمين خلق جلق برف رب العالمين باتشيتن اف اقبالها افو هندا مازن افو خد تعالى روحي في رمضان دا تشيكري حتى مروفي قنهكار مروفي عرق بخور مروفي قمار تيان مروفي ريبا يدخون انواع مروفا هنت مشهد بنت هاي في رمضان دا افو حميدهين افيت كت كان تين بسيرة خود كان سيدا چا توباب كم چا زفرم مهم أبا خلق إقبالها كمازن چید بید که هم شکر خودت کن رمضان بويا ريكك درجهك خودت تعالى دلما نرم كت دلما رحمة دلوانية بختت دا بلما دتا رمضانه بليا جرنك خش كبرات رزار أوا أم بردام بين سروي طاعتي بشتي رمضان جي كچا سيارة خو وقت تو تجي بانزين كي پانزین تجید که پانزین خالی بود تو ده تجید که و شنی تریک کالبر تو ده چیه 11 باجر دی دگری الوی باجری حتی چیه باجری چیه باجر دی بهرا 11 باجر و تو پانزین بکیه چونکی باجر دی پانزین نینه آفی رنگی احتیاط ده هل گیری حتی تو بچی رمضان هیوه که ویتن تو هن طاعت بکی و هن والمروفی بکت گهرینه که مروفی بردوام بکد تیرا 11 هیوتی حتی بری هیوا رمضان بهد وی رنگی ام بردوام بین اوه یا گرنگه بردوامی یا گرنگه چونکی خود نکد مروف رمضان دا بمرید نعمت خوده راستی رمضان دا تو بمری و تو طاعتت که و تو توبه کری بس مروف گناهکار بید نویجا نکد و که خوب بری لبید اوه پشتی رمضان وشنی بمرید اوه مصیبته بس خوزی که توی بردوام بید سر طاعتی پشتی رمضانه جباندي حتى ام بردوام بين بشتي رمضان سر طاعتي جرينجا ام تشبكين اولي نفيجت خو ام بردوام يبدأين سر ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بينش نفيج خديت فرض كي سرما فيت ام فان بينش نفيجا روجانا ام بكين كتب الله على العباد جبر هندي او كسي بينش نفيجا نفيجت خو فرض جماعات مزقفت بكات رب العالمين رجا قيامته جاز على الصراط خودی در بسر پراسیرات در باز کرد. نوشت راستی ایکشوان ریکانه، ایکشوان هوکارانه که مروفی بردوام بید سر عمل صالح او میزان همی طاعت و عباداته. هکت نوشت درست که تو همی تشتا درست که. جبر هنده نوشت یا گرینگ راستی ام بردوامی بدینه پشتی رمضانه بری رمضان داد همی دمانده. هر وقت سایدی ام دست بختمه که دیانیا قرآن بکن. ادبيت تا 5 ختم كربن 10 ختم كربن 8 ختم كربيت چه بيت ختمك قرآن كربيت بل يا جرينجا تجارك دي بشتي رمضان روجا اولي ججنه رمضان تو دست بختمك ديان نيا قرآن بكي ولو روجي جزءك بخيني ولو دو هيفا ختمك بكي يا جرينجا تو دست بختمك قرآن بكي پیغمبر گفت صلی الله علیه و سلم من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها تو ده چند خیر بدست خوبه اینی روزانه وید ام قرآن بخینین جزئی بید ربعی بید نیو جزء بید چند صفحه بن مهم تویر دک هبید روزانه تو وی ورده تو بخینی خلاصه گلک مهمه اوجی اوی هم دعا بخوش رب العالمین بگین دعاش رب العالمین بگین کو اجاب پشتی نویجه بید سحار بيت نيفاشوي بيت مهم روجانا دويتن ما دمك ترخان كري هبيت ام ويدمي دا بخود دعاش خود بكين كردي بكي عربي بكي ناجرنجا مهم اوه تو بخود دعا بكي
یا ربی تو رحمه مدابی، یا ربی تو گناهت مغفرنینی، یا ربی تو رحمه مدابی، یا ربی تو بردام بدیم سر طاعت خوده، تو ما پارزش آگیر جهنمه، تو مش نفاق پارزه. دعا بخوش رب العالمین کی. دعا گلک یا گرنگه. پیغمبری گفت صلی الله علیه و لا تعجز في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. چجورا تو خو نچار نبیند گل دعا. مادم تو دعات کی کس هلاک ناچیتن گل دعا الا خود تعالی هاری کاریوی کری پشتوانیوی کسی کری اوی کو دعات کتن. خالق دیگه لکه مهمه اوجی ذکر خوده. ذکر خوده گلک مهمه ام بردوامی بدین سر ذکر خود تعالی. ویجا ذکر خوده ام ناوت خود تعالی روزانت گل دا معایشه بکن. ناو خوده از بجم افریقا از گل ناو خوده بم الرؤوف 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 یا رؤوف یا رؤوف. از افریقا یا ناو خوده بم السمیع 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 یا سمیع یا سمیع یا سمیع. افریقا خیره کلمت سمیع ناو خوده سمیع بلا بر سر ازمانم بید. صبحی مثلا روزه کدی ناو خوده غفور یا غفور یا غفور یا غفور. ناو خوده غفور سر ازمانم بیدن. حتی تو ناوت خوده خلاص کی. 100 روزه تو بری خوب داره چه تغییر و گوری نکامازن دت دا چه بیدن. اول تو معایشه روزانه معایشه گل ناو خود تعالی بکن. روزانه تو ذکر خوده بکن. ذکر خوده پشتی نویجه بری نویجه بری بنوی پشتی تو نوی رابیه و پشتی توش خیر رابیه سپیده یه ایواری ذکر خوده وقت جلکیت که برخود کی و هر وقت خارنت خوی پشتی تو بست کی وقت تو پیلاوت که بخو و توش بخود کی و تو سیاره سیار بی و تو سیاره داد کوی مال خود داد کوی بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وقت تو ته مال خوبه بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. تزاد خار بسم الله تبسكر الحمد لله تسير سياوي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرن وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تجبا جري خداي كفتي شيء سي شيء لا إله إلا الله تجبني الله أكبر. وظفي رنجي ذكر خدا بردوام سر ذكر خدا تعالى بين خفير كيني راستي تربیت بدوید، فکرم بدوید، بردوامی بدوید حتی همشین فعل ذکر خود تعالی بین. بزیال تو فعل بوی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. راستی دلت ما راحتی و ایمان و اطمئنان کفتت دا وقتی هم ذکر خود تعالی کن. خاله گلک مهم راستی جبلی نویجه دعا و ذکر خوده که اوه صحبت المتدینین. تو تکلیا حوالت بالحواله که چاک بید. نه حوال بید یه جگار کش، یه عرق وخور، یه ازمان رش خبر رش. نه حوال بید یه دروات کرد. نه حوال بید یه فاسق. اوش ریکا خود دای کفتی. نه حوال بید یه بینوش. حواله که امین، یه رازگو، یه دیندار، یه مؤمن، یه بسلمان، یه تقوا. حواله که فیرنگی تکلیایی بکی. چونکه هندی مدیتی مروفت خراب بوی راستی پرکا حوالی نیه خراب بوی. گلک مروفت هیت مالا خودت چاکن بجدر و حوالی که خراب بی اف حوالی نیه خراب بوی. اف مروفت خراب بوی. لا پیغمبر صلی الله علیه و لا تصاحب الا مؤمنا. تکلیه نکه. اگه تا تکلیه کرد تکلیه بی که او مروفت ایماندار باوردار یش خودت ترسیتن. اذا اراد الله بعبده خيرا رزقه الله اخا صالحا. اگر خود تعالی اراده مروفه که ویا که خیر مروفه که ویا خود تعالی ده برادره که صالح یه چاک ده که تحوالوی و ده من تدگلوی دا براستی اوش نعمتك یالک امازنک خوده کتی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هندک تشتی تایخش که برایت رزدار دل مروفی تفسدینیتن. يعني اگر دل ما تفسدين وجا الشيطان هواي نفسيه يعني غضب شهوته حاجة كنا شهوات حراما نظرة ترخارنا جلك أفت هني خر راستي دل ما تفسدين بيت مروفك شهوتك وصي حاجة كري يبويا أجر هواي چنده وقتك وكفت السكرات دا حس كريا مثلا بواري بنيت كلمة شهادة بجيت أو تشتد دلوي فسدان دي كو شهوتك يولوي كري نشيا شهادة بدات نشيا سر تشتكي باش بمريد نشيا حسن الخاتمة بداس خوبة بنيتن لازم أم روجانا إصلاح كين حقدا كربوكينا نفيانا أو تشتشي والما كري دل ما فسدان دي
روشت ما فسداندی ادفيتن ام جلا بكل بكين ام وانا جي چارة سر بكين حتى رب العالمين حسن الخاتمة برزق ما بكات جلك خالد جرينجت هاي بس ام دي ام فيرا بدي مهيك انين ام دعات كنش رب العالمين حسن الخاتمة برزق ما خرق بكات رب العالمين ما بردوام بكات سر طاعتي وعبادات اخو دعات كان رب العالمين عبادات وطاعت ما قبيل بكتن ورب العالمين مسار إيمان وإسلام اجفي دنيا دار بخيت حتى مهين بابا تكيد جينا فيكم دو خدش ورازي بيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته